U sremskom selu Hrtkovci, koje je posljednjih meseci pobuđivalo pažnju javnosti zbog vesti o iseljavanju njegovih žitelja nesrpske nacionalnosti i naseljavanju izbeglica iz zapadne Slavonije, uhapšeni predsjednik mesne zajednice Ostoje Sibinčić i legendarni komandant teritorijalne odbrane zapadne Slavonije Rade Čakmak. Podnete su krivične prijave od strane radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici protiv sljedećih lica. Sibinčić Ostoje iz Hrtkovaca zbog osnovne sumnje da je počinio više krivičnih dela nasilja kojim se ugrožava sloboda, prava građana, pripadnika drugih naroda i narodnosti ili etničke grupe. Čakmak Radeta iz Grubišnog polja, nastanjen u Hrtkovcima zbog osnovne sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 61a stav 1 krivičnog zakona Republike Srbije i krivičnog djela iz člana 33 stav 1 zakona o oružju. Podnete su krivične prijave i privedeni su opštinskom istražnom sudiji u Rumi i predati u dalju nadležnost. Ovo hapšenje izazvalo je revolt u Hrtkovcima, pa je u toku dana organizovano nekoliko protestnih skupova. To su divni ljudi i Ostoje Sibinčić kao predsjednik Skupštine jako mnogo je pridoneo nama izbjeglicama ovdje koji se nalazimo i to je čovjek za kojega bi mi i život dali ako treba. I za čeg je spasio? 6000 ljudi spasio, samo je 13 poginulo u borbi. Doveo ljude i smjestio u Baranju i sve i sad ga hapse, čak i ranjen bio. U Ivanom selu je nima dokaz. Gdje se borio vaš muž? Bio komandant zapadne Slavonije u Grubišnom polju. TO. Ovaj narod je jedinstven u stavu da se oni puste i to pod hitno da se puste. U protivnom spremni smo da blokiramo sve ulice u Srbislavcima, da blokiramo saobraćaj. Pretnja nije realizovana i put nije blokiran. Ostoje Sibinčić i Rade Čakmak i dalje su u pritvoru. U Hrtkovcima još uvijek je prisutna napetost između doseljenih Srba i organa vlasti. Slijedi nastavak prethodne priče. Danas je nedelja, 4. oktobar, nešto je oko 18 časova. Iznenada u popodnevnim časovima iz Hrtkovaca, odnosno Srbislavaca, usledili su pozivi da se hitno dođe u ovo mesto. Recite, šta se ponovo zbiva ovdje? Pa ponovo su počela hapšenja i privođenja u cilju nekih informativnih razgovora na neke pozive koji su pred MUP-om Srbije objašnjeni danas u kontaktiranju mom ličnom sa MUP-om Srbije. Dobio sam objašnjenje da su nama petorici prethodno uručeni pozivi na koje treba da se odazovemo radi informativnih razgovora. Jesu ti pozivi uručeni? Ne, nisu uručeni. Odneli su me, doslovce odneli, pošto sam ja invalid, ne mogu da hodam, odbio sam da hodam i odbio sam da idem jer ovaj poziv smatram protuzakonitim i nelegalnim. Odbio sam da idem, oni su me uhvatili ispod ruku, odneli u kombi i odvezli prema Rumi. Gospodin Filipaš Dragan i gospodin inspektor Stojan, kojemu prezime ne znam, ispitivali su me najpre kako sam uselio u svoju kuću, kako se zove vlasnik kuće, šta sam učinio sa stvarima, jesam li otuđivao stvari, da bi taj uvod prešao u ono glavno, a glavno je prekjučerašnja deložacija, prevedeno istjerivanje izbjeglica protivno odlukama vlade Republike Srbije. Da li su u ovom trenutku svi pušteni? U ovom trenutku malo pre sam dobio telefonski poziv, odnosno ja sam zvao, oni su na putu, ova preostala dvojica su na putu prema ovamo i očekujem ih svaki čas da dođu. Tako da ste svi petorica, ili petorica vas bilo jutros koji ste odvedeni na saslušanje, sada ste vraćeni kući. Tako je. Kako ste vi čuli za Hrtkovci? Kako smo čuli? Pa prvi put sam čuo, ja sam iz Grubišnog polja, pripadnik sam TO Zapadne Slavonije. Da li ste ratni invalid? Da, ratni vojni invalid, ranjen sam 21.9. Ostao sam invalid na desnu nogu i hodam na štakama vjerovatno doživotno. Za Hrtkovce sam čuo, čini mi se da je to bilo 24. ili 27. aprila 1991. godine dok sam još bio u Grubišnom polju, kada se gospodin Franjo Tuđman putem HTV-a javno zahvalio Hrtkovčanima na pomoći od 380.000 Deutsche maraka za nabavku oružja i pravednu borbu Hrvatske protiv, znadete koga, protiv četnika, protiv terorista i protiv Jugoslavije. Bilo je reči da su se u zapadnoj Slavoniji nalazili i neki mladići iz Hrtkovaca koji su bili pripadnici Zenga. Da li je to tačno? Da, tačno je. Ne samo u zapadnoj Slavoniji, nego širom zemlje.
Oni se nalaze u Rijeci, oni se nalaze u Zagrebu, nalaze se u Bjelovaru, nalaze se u Virovitici, Slavonskoj Požegi, sela oko Slavonske Požege Kula, Jakšić, zatim nalaze se u Cabuni, nalaze se u Podravskoj Slatini. Recimo, samo da vam dam podatak da je u Cabuni ostalo do sada samo 3 srpske porodice. Ja sam građanin Slavonskog Broda. Živio sam tamo u Hrvatskoj 45 godina. 22.12. isterali su me iz Slavonskog Broda, odnosno iz Hrvatske. I nikad više tamo se neću vratiti jer tamo nema mjesta. Vojna me policija isterala i kaže ovdje ti više nema mjesta i ja nemam gdje se vratiti. U moje kući sada hrvatski vojnik. Imam kuću, imam sređeno stanje u Brodu, ali nažalost ja tam ne smijem otići da vidim tu svoju kuću. Obilazili smo nekoliko dana vojvođanska mesta. Stanje koje je ovdje, ne bi cijela ovdje, ja mislim, ovim, kako se kaže, ne znam ni ja više kako se zovu Srboslavci ili se zovu Hrtkovci. Ja mislim da ovdje nema ni, pa 20 kuća, ja mislim, kad bi sve sastavio da ne bi naš kuću. Ja vidim, ovdje imate fotografiju vaše kuće. A imamo, evo, gledamo. To je sve što vam je ostalo? Sve. Što smo imali, ostali smo sve dobro. A šta smo Na koliko je procijenjena vaša imovina u Šibeniku? Na 1.700.000 maraka naša kuća je procijenjena. Jeste li vi tamo ostavili sve, namještaj, komplekse? To je bila kuća za izdavanje? Sve mi smo primali turiste, sve smo ostavili. Namještaj, sve. Čak nismo ni svoju garderobu iznijeli. Da je ostale pune regali, garderobe i servizi, sve ostalo. Imali ste ovdje, vidim, i restoran ispred kuće, to se vidi. Jesmo imali restoran i brod, to stoji, sve ostalo. Znači odavde i te svoje stvari odneli? Pa sve su, jel? Ovaj kamion ovdje, to je vaš ili njihov? Naš. To je naš, to smo dotjerali. Samo žao nam je što nismo dotjerali, da smo znali da smo smjeli natovariti ga puno, ali nismo smjeli. Nisu dali. Nikom nije dao? Nisu dali tamo Mupovci. Kažete, zašto ste uopšte otišli iz Šibenika? A nama su tamo lokal minirali, bacili su eksplozivi, prijetili su, čak ustavili, ja sam radila u firmi. Prijetili su mi da ne smijemo tude biti, da se ne smijemo, šta čekamo, četnici ili ćemo vas klati ili ćete vi, kaže, bežati. Morali smo da bježimo. Kako su to radili, te pretnje, na koji način? Pa ustavljali po putu, dolazili, telefonom zvali, nikad nismo telefona smjeli upaliti. Ključit nikad. Evo sad ste došli ovdje u Hrtkovce ili Srbislavce, kako kažete. Tugu i nevolju. Došli smo. Jel imate želju možda da odete ponovo da vidite vašu imovinu koju ste sticali čitavi život? Pa šta da odem da vidim, bi još možda, ili bi nekako ubila, ili bi ja crkla odnike. Šta da odem? Kako se zvao čovjek čija je kuća ovo bila? A on se zvao Pavle Paušić. Čime se on bavio, šta je radio? Pa šta ja znam čime se on ili zemljoradnjom, čim je. Vidim da nema tu da ništa, ni izgradnje kakve, ni kakve Bog zna zemlje, nikog Boga. Otkud ja znam? Samo sam čula u mjesnoj zajednici, tamo su neki nilazili da su oni dali 10.000 maraka, da su zato morali pobjeći. Ali su sve stvari izvukli prije toga. Zašto su dali 10.000 maraka? Za Hrvatsku, za oružje. On je zato bio sklonit. Čak smo pitao je muž od njegove ćerke, kaže, čuo sam da je dao, on kaže, 10.000 maraka. Pa kaže, možda, on je dao i drugim ljudima po zajem, možda, kaže, dao i za to. Iz Vojvodine se sele mimo organa vlasti. Sve se privatno organizuje preko veza i provodadžija u Hrvatskoj. Jedino što moraju imati to je potvrda od župnika, a nju dobija zna se već ko. Zato Srbi iz Hrvatske potpisuju gomilu potvrda. Treba se ograditi za svaki slučaj. Tu je obavezno popis stvari koje nose. Međutim, ovaj popis ništa ne vredi ako to isto ne potvrde 2 svedoka. Svedoke nije teško naći za manje vredne stvari. Problem je kada su vredne stvari u pitanju. Tu je i potvrda da ste izmirili sve dažbine prema državi Hrvatskoj. Od struje, telefona, vode do poreza i doprinosa. Hrvate za takve račune ovdje napravljene naravno niko ne pita. Zatim potvrda da se protiv vas ne vodi krivični postupak, pa tek onda odjava iz Hrvatske i odobrenje za odlazak. Potvrdu da se nećete vratiti tamo ne izdaju, jer i onako se niko ne smije vratiti. Ali zato Hrvati koji su se oselili iz Vojvodine ponovo dolaze da skupe i prodaju letinu ili da obiđu staro mesto. 13. smo otišli. Pa zasad našli smo se tamo isto mirno sve. Jeste dobili kuću ili šta? Kuću isto, kuću za kuću smo menjali. Menjali ste kuću? Da. Interesantno, otišli ste u Bjelovar, zamenili ste kuću ovdje u Bešku i sad ste došli ovdje u gosta ponovo u Bešku.
Pa što da ne? Kod koga ste ovdje? Ovdje sam kod svekrve navratila i tu kćerka je. Tako malo obišli. Kako su vas primili sad ovdje u Beškoj kad ste došli malo u goste? Normalno, svi su prijazni. Što ste otišli? A šta ja znam, tako je valjda došla ta vremena i ne znam. Je li neko vršio pritisak, jeste morali? Ne. Nego to počelo se tako iseljavati, onda sve polako, tako smo i mi. Otišao jedan brat, otišao drugi, tako smo i mi otišli. Razgovarali smo i sa dosta Hrvata koji ne žele da se sele jer za to nemaju razloga kako kažu, ali tu priču ne smeju ponoviti pred kamere. Plaše se odmazde do jučerašnjih komšija i onih koji čekaju pravu priliku pa da odu. Zapravo, depresivno je posmatrati sve ove ljude sa njihovim tragedijama. Sve ovo podsjeća na onu jevrejsku kletvu, da Bog da sve imali pa vam sve uzeli. Tragom priče da Srbi sprovode etničko čišćenje u Vojvodini, naše ekipe obišle su Mali Iđoš, Feketić, Doroslovo i Bačko Novo Selo. Evo šta su tamo zabeležile. 15 godina živim na ovom području i mogu vam reći da smo i do sad, a verujem da ćemo i od sad živjeti u najvećoj slozi. Nikakvih problema, nikakvih nacionalnih, verskih ili bilo kakvih izgreda nije bilo. Niti je iko pomišljao na to. Zajedno smo slavili naše praznike, njihove praznike, uzajamno se pomagali, a najbolje bi bilo da tako i ostane. Radimo na tome. Da je Andrašu Agoštom stalo do istine, ne bi čak i humanu akciju koristio u politikanske svrhe. Naime, predlog Komesarijata za izbjeglice Srbije da se delu prognanih Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine na dobrovoljnoj osnovi obezbedi privremeni smeštaj i u vojvođanskim opštinama, Agošton je ocenio trećom kolonizacijom severnog krila Srbije. Mišljenja sam da je stvar predimenzionirana u tom smislu da apsolutno do toga, po mom ličnom mišljenju, neće doći. Mi svakako treba da se organizujemo, da smestimo toliko izbjeglica i toliki broj ljudi koliko možemo, koliko je u našoj snazi i koliko naša humanitarna i da kažem i ekonomska, a i bratska i savjesna moć čini. Ja kao ugostitelj i kao čovjek uvijek ću pomoći onim ljudima kome to treba. Da li to Srbin, da li to Bosanac, da li to iz bilo koje nacije, ja hoću da pomognem. Ja se ne plašim stvarno od ničega ako treba ljudima pomoći, jer ovo je moja zemlja. Ovdje sam se rodio i ovdje hoću da umrem. I u ognju rata ljudi koji drže do čovečnosti ispredaju i nedre nove moralne norme čije vrednosti i najbolja novinarska pera čine nedoraslima. 28. aprila uglavnom je došla moja snaha i kaže vi napustite moju kuću u roku 2 dana. A meni je jedna žena, zapravo mojoj ženi, tu na ulici, uputi na Gazda i Imru. A mi nismo te kuće, otprilike ulice, nađemo čovjeka, nađu još kod njega 2-3 čovjeka, prvi put se vidimo, kažem tako i tako, Gazda kaže da ja vidim sa ženom, pozvano se lijepo u kuću, u stan, skuvali kafu, rakiju i tako pričali malo, kaže može, imamo kuću, može. Čujte, teško je to. Ne zbog toga što ja nemam ni kuće, nemam ništa, nego mi je teško što me je brat istjerao, znate. Brat me je istjerao i sad ja tražim jednoga čovjeka kog nikad vidio nisam. Kaže može, koliko imam platiti? Ništa. I tako da smo, evo, to je već od 1.5., tačno 1. maja je to bilo, do danas. Ja tome čovjeku, znate šta, ne mora se to ničim platiti ni zaboraviti nikada. To je sad moj novi i pravi brat. Ja se ovi i drugi odričem, da se mi razumijemo. Kad bi neko u njih dirno, isto kao da meni u oko moje dirno, isto tako. U njedra, ovdje bi ga savio, tu u njedra, a ne pod moj krov, nego u njedra. Dao sam ono što sam mogao dati, sve sam njima dao. Otkud da ja odem iz svoje kuće kad sam i tu rodio.
ne ja, nego stari čale i šta ja znam, koji svi su ovdje rodili. Zašto da ja ostavim svoj stan i svoje imovine? Nemam ja potrebe da idem u tuđu zemlju. Bačko Novo selo, 1336 stanovnika, 750 Srba, 230 muslimana. Pre nekoliko meseci iz bosansko-hercegovačkog pakla u ovo mesto stižu muslimanske izbeglice. Nekako od tog vremena datiraju priče o incidentima, proterivanju, ugroženosti. Odlazi i nekoliko muslimanskih porodica. Na zboru organizovanom da bi se rešili postojeći konflikti, progovorilo o njihovim vinovnicima i postigao dogovor o zajedničkom i mirnom životu, beležimo. Ljudi se zatvaraju u kuće, boje se ko zna, najbolje ćuti, poklopi se ušima, sklani se, najmanje ćete zakačiti nekako nesreća i neko nevrijeme. Ali ako se budemo zavlačili ispod pragova i iza vrata, dokle ćemo dogurati? Verujte, moralo se jednom poći i u tom pravcu da se dirne u srž problema u našem selu. Ovo je većina naroda doseljena iz Bosne. Na te zbivanja u Bosni da neko na neki način zanični bar nekako ogradu od tih zbivanja u Bosni uradi. Pa da okupi 30 pametnih i mudrih, da ne moraju biti pametni, ali samo mogu biti mudri. Dovoljno je. Iskusnih muslimana i toliko iskusnih Srba da sjednu ljudi, pa da se napravi jedan nekakav, možemo ga zvati kako hoćeš, papir, dokument, izjava neka, pa da se to lepo uzvaniči, pa da se na jednom zboru ovako, pa da to narod, ako se slaže s tim, da se ograđuje od tih zbivanja koje svakoga ponaosob tišti od muslimana i Srbina. Da se kaže zvanično, pa da onda narod ako se slaže s tim da aplaudira, da pljeska i da ode kući miru, da kaže ljudi moji, ja sam nepismen, ja ili nemam vremena, ali osjećam da za mene u ovom selu neko radi. Razgovaramo sa Ivanom Glavašom, koji je Hrvat po nacionalnosti, a živi u selu koliko već? Od 59. godine, od svojih 17 godina, 42. godište sam. Kako vam je? Meni je odlično, ja se osjećam ugrožen uopšte. Mislim, ako govorimo o ugroženosti, mi smo ugroženi svi, ali materijalno. Ali mislim ovako, što se tiče nekih priča koje su se čule ovdje na zbori, šta ja znam, da je neko od nekoga ugrožen. To sam pravi vještačko ugrožavanje. Muslimani su jako dobri ljudi ovdje. Mi ne možemo da gledamo na one tamo preko. Ni Hrvate, ni muslimane, ni Srbe. Jer oni jedni i drugi, to mi znamo da tuku. Ovdje živi svako ko hoće da radi. Ko hoće da radi i da živi od svoga rada. Žive dobro. A oni koji neće da rade, koji smatraju da će im neka pobuna, nešto donest, oni ne žive dobro. Da li su neke porodice iz sela otišle? Otišle su 4 porodice. 4 porodice su otišle. Za ove 3 porodice ja ne znam, a za onu porodicu u mom komšiluku stojim punim imenom i bezimenom. Mislim da je on otišao lično iz svojih, kako bi rekao, prljavi nekih razloga. Mislim, ja nisam neki političar da znam onako baš stručno da se objašnjavam, ali svojih prljavi razloga. Prvo, sin mu je iz nekih razloga otišao preko. Najverovatnije da je i tu dobio nekih kritika. I on je se ovdje ne ponašao korektno, jer radili smo u nekome klubu tamo u upravi Bačkog Hajduka i tu, mislim, najbolje mogu da kažu i članovi i Bački Hajduk od čega je bio došao i šta ja znam. U njegovom dvorištu bomba što je bačena, to nije garant niko bacio i on je natpis koji je bio pisan na kući. Ono nije pisao, mislim, niko, jer pazite, noću, da ni organi bezbednosti, ni mi komšije, i niko da ne vidimo šta piše na zidu noća, da on odmah kaže šta mi ovo piše na zidu. I ono je trebalo najmanje pola sata da se ono onoliko ispiše, malte ne preko čitavog zida, pa pisano je nekom krednom, vero to se osjeti po zidu. A ja ne mogu sjetiti otvorenog prozora u susjednoj sobi i otvorita vrata, pošto nije bilo hladno, da ja to ne osjetim. Tako o razlozima zbog kojih je porodica Zije Čoje napustila Bačko Novo selo govori Ivan Glavaš. O odlasku druge porodice Ahmeta Hasanovića, svedoči Branko Simanić iz Našica, koji je sa Ahmetom menjao kuću. Ugovor je sad potpisan, vi ste kuće zamenili. Da li su oni ikada pominjali da su oni primorani da odu odavde pa zato traže zamenu ili... On to meni nije rekao, on kaže da bi on išao svojevoljno tamo.
da je baš da je neko prisiljen. Ja sam ga baš pitao, rekao, jel vi imate neko maltretiranje, da vas neko tera? Kaže, nije mi to nekako pričutio, ali je rekao, kaže, ja hoću da odim u Hrvatsku. Pa rekao, redu, ja sam prisiljen od tude da idem, mene su isterali. Vi ste muslimana, žena je? Hrvatica. Kako se vi osjećate ovdje među Srbima? Je li ima problema? Ne, što ja znam. Do sada je sve u redu. Priča se da Srbi proteruju muslimane, da ne vole baš muslimanske izbeglice i tako dalje. Mislite li da je to istina? No što ja znam, ovi što su otišli, oni su otišli sami su otišli, što ja znam. Niko ih nije naterao. Mislite da na njih nije vršen nikakav pritisak da oni odu? Da Srbi nisu ništa učinili, doprinijeli tome da oni odu? Pa ja mislim da nisu, jebi. Jer vi normalno živite i sarađujete sa svim komšijama, bez obzira da li je musliman, Srbin ili Hrvat? Normalno, do sada je bilo normalno, jebi. Valjda će biti. Mislite li da će i dalje biti? Ja mislim da će biti, jebi. Jel prisustujete ovim zborovima na kojima se rešava sad problem? Baš neko večer je bio zbor. Bio sam na zboru. I šta kažete? Pa, to što pričaju da tako bude, bilo bi sve dobro, jebi. A šta oni kažu? Pa, o tom da se treba, kako je bilo da ostane sloga i tako šta ja znam. Samo te priče da su ovi ugroženi ili oni, to ja ne znam. Ja još nisam primijetio ništa. Ne ja, nego mnogi jebi. Ne mnogi, nego svi. Ja ne kažem imati i pojedinaca, šta ja znam. I s jedne i druge i sa svih strana. Jebi. Kako je izbjeglicama ovdje? Izbjeglice jednostavno ne razlikuju se od ovih ljudi naši. Niko ih ne progoni, niko im ništa ne govori, još nijedan čovjek nije ustio izbjeglicu i pitao ga gdje mu je otac, gdje mu je dedi ili šta ja znam, koji se bore protiv našeg naroda. A ovi ekstreme, što ja zovem njih ekstremi, koji su bez igde išta bili, oni su otišli, jednostavno okaljali naše selo, naš narod, oni su tamo rekli da su protjerani, a to su ljudi koji nisu nikad ništa imali, živjeli od socijalne pomoći, imali su sve što i drugi narod ovdje. Mi smo živjeli toliko složno i pre da za ovih 46-7 godina još nikad niko nije uperio oružje jedan u drugoga, nikad nismo imali ubistvo sa bilo koje strane. Samo gledajući na sve ovo kako se čini, više smo mi sada pod pritiskom nego oni. Mi ispadamo čisto kao građani drugog reda. Ali bilo šta da bi rekao nekom, onda ispada da mi njih progoni. On će reći manjina i eto, napadaju nas i tako. I ja bi volio vidjeti onoga ko bi tjerao nekoga da se iseli, jer ja bi sigurno stao ispred toga muslimane, ne bi dao da se iseli.